Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwabonye bucya, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radiyo ijwi ry'Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Gahunda yo muri uyu mwanya ni amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Amakuru rero, abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibishimiye ingabo za SADC, umuryango w'ibihugu byo mu karere k'amajyepfo ya Afurika ziriyo mu butumwa bw'amahoro. Bavuga ko ntaho zitandukaniye n'iz'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC zagiye gusimbura. Ni inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera uri i Goma. Itangazo dukesha ubuyobozi bw'umuryango SADC rigaragaza ko izo ngabo zageze muri Kongo hagati mu kwezi gushize. Ubwiza ingabo zazaga muri Kongo ntabwo byamenyekanye muri rubanda rugufi yewe no mu banyamakuru, dore ko zageze ku kibuga cy'indege cya Goma rwihishwa. Amakuru ijwi ry'Amerika yacukumbuye yemeza neza ko icyiciro cya mbere cy'izi ngabo zageze muri Goma ziganjemwe ahanini n'abaofisiye bakuru bo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ingabo za SADC zije mu burasirazuba bwa Kongo zisimbuye iz'umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba EAC, nazo zari zoherejwe gufasha kugarura amahoro muri Kongo. Ubutumwa izi ngabo za SADC zifite ni ukurandura imitwe y'inyeshyamba irwanya ubutegetsi irimo n'uwa M23 umaze kwigarurira hafi teritwari ebyiri zo mu ntara ya Kivu ya ruguru zirimo Masisi, Rucuru n'igice kimwe cya teritwari ya Nyiragongo. Kuza kw'izi ngabo byakiriwe bitandukanye mu baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Aba ni abaganiye n'ijwi ry'Amerika. Nibaze turabakire, ni karibu, ariko noneho dusabye ngo badushakire umutekano, dore impunzi ziri guhungabana hano mu makambi zitandukanye, zimwe ziri hano muri Goma n'izindi ziri hirya no hino. None niba baje kuba baduhashiriza umwanzi akava hariya abantu bagasubira mu byabo, turabyakiriye. Niba se baje batakeneye kugira ngo badukemure ikibazo tubahereze umutekano, ntabwo turabakira turumva ko bagombye kutubangamira, ahubwo byaka ngombwa ko guverinoma yasinyura amasezerano ndetse bagasubira iwabo baba batadushakiye umutekano. Ntacyo biteze kudufasha. Twe ubwacu abakongomani twe tugombye kwirwanirira ubwacu, tugaproteje igihugu cyacu tukakirinda. Leta yakagombye guha ibikoresho abasirikare bacu ba FARDC bagashobora kurwanya umwanzi, naho ubundi imbaraga zo hanze zo ntacyo tuzizeraho. Undi muturage wavuganye n'ijwi ry'Amerika we abona ko hari itandukaniro rikomeye hagati y'ingabo za SADC n'iza EAC zirangije manda yazo muri Kongo. EAC ikigera hano Goma twayitezeho yuko igomba guhasha umwanzi, igomba kuza ikagarura amahoro mu karere kose, aho kugira ngo ikore ibyo abaturage bari bayitezeho. Ishobora kwifatanya n'umwanzi, itangira kugirana ibiganiro hamwe n'umwanzi. Ariko SADC nk'igisirikare gikomeye cyo muri Afurika, tuzi amateka yayo guhera mu 2012, ibyo yaje gukora tuzi neza yuko igomba kongera kubikora. Kubiza ingabo za SADC zimaze ibyumweru birenga 2 mu mujyi wa Goma bitera impungenge abanyekongo. Hodari Muhawe Darius ni umuyobozi w'urubyiruko rw'intara Kivu ya ruguru. Ibyumweru 2 irangije mu mujyi wa Goma, harimo ikintu cy'umuntu yakwita silence cyangwa si ikintu cyo guhorera cyane, kuko SADC niba twe turi mu matora nk'abakongomani, SADC ni ibintu bitayireba cyane, kuko amatora n'abakongomani zako SADC tuzi ko ari ingabo zije mu kintu cy'intambara cyane cyane cyo kugwanya abanzi ba Kongo M23. Bakigimara kugeramo hano bo baje nk'ibintu baje kureba eske terimezute, ariko tabara umuturanyi cyangwa se umuntu uwari we wese w'umuvandimwe uza witeguye, kuko uza uje kugwanya n'umubisha kandi ukamunesha. Societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yo ku ruhande rwayo inenga cyane bikomeye amasezerano Kongo yagiranye na SADC mu kuzana ingabo mu burasirazuba bw'igihugu. Christian Kalamo ni umwe mu bayobozi b'iri shyirahamwe mu mujyi wa Goma. Les forces armées de la République
ingabo zacu za FARDC murabizi mwese kuzikora akazi kazo neza, kandi ibyo tugomba kubishyigikira. Kuba abayobozi bacu bagirana amasezerano n'ibihugu byo hanze bakatuzanira ingabo tutazi iyo zivuye, ibyo ni ugutesha agaciro za FARDC. Niyo mpamvu twebwe dusaba leta gusesa amasezerano yose yagiranye na SADC, kuko nta kizima tubona muri SADC. Ibyo byose babikoze byatuma umwanzi atabona inzira yo gucamo ngo turwanye. Kuba ingabo za SADC zije kurwanya imitwe itandukanye irimo n'uwa M23, twagerageje gushaka ubuyobozi bw'uyu mutwe ngo twumve icyo buvuga, ariko ntibyadukundiye. Uretse itangazo ry'ubuyobozi bw'umuryango wa SADC ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kane ushize, ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ingabo z'igihugu ntacyo baravuga. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tuve Igoma tuze hakuno i Rubavu mu Rwanda. Ejo kuwa gatanu abayobozi batandukanye mu ntara y'Uburengerazuba bagiranye ibiganiro n'abaturage bo mu mirenge itandukanye ihana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gloria Tuyishime yarabikurikiye atuzanira iyi nkuru. Aba bayobozi barimo guverineri w'intara y'Uburengerazuba, ukuriye ingabo mu ntara, umuyobozi w'akarere ka Rubavu, ukuriye polisi, abayobozi mu nzego z'ibanze n'abandi. Ibi biganiro byabereye mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Gasiza mu mudugudu wa Nyarunembe. Byari byatumiwemo abaturage batuye mu mirenge ihana imbibe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahanini byibanze ku mutekano w'abaturage batuye muri utu duce dukora ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe hamaze iminsi itari mike havuga ikibazo cy'umutekano. Uwo mutekano muke ahanini uterwa n'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira umutwe, ibyo u Rwanda ruhakana. Ku rundi ruhande, u Rwanda narwo rushinja Kongo gutera inkunga umutwe FDLR urwanya ubutegetsi bwa Kigali. Kuri uyu wa gatanu nanone byongeye gushimangirwa n'ukuriye ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, Generali Eugene Nkubito. Muzi igihe twigeze kubamo mu gihe cyacu, igihe twabayemo cy'abacengezi, muzi umutekano twabuze, muzi yuko n'ibisigisigi byabo bigihari. Ntabwo mubizi, muzi ko bari hakurya FDLR n'abandi bakora. Ikibazo cy'umwuka utameze neza hagati y'ibihugu byombi kimaze kugira ingaruka ku baturage baturiye imipaka y'ibyo bihugu. Aba barimo aborozi baragirira mu kibaya kibahuza na Kongo. Uyu ni Uwambajimana Emmanuel, umugabo w'imyaka 35 utuye mu murenge wa Busasamana. Rwanda ni amatungo y'u Rwanda bari kujana bakagajana, rero ndo bakurikira mu gihugu cyabo bavanye mu hariya hirya mu kibaya cyo hirya bagiye kuragira, hanyuma se bikagenda bite bakazijana uretse uwo bakurikira. Uyu muturage yongera kuva ko babashije guhinga imyaka yabo mu umutekano wasaga nk'umeze neza, ariko batazi uko bazasarura. None se bikomeze guca ugiye gusoroma ugahurira rero ngazira ngabo za FARDC ugaruka. None ntago muri kugera hari ahantu nabari kubuno ndawukijayo. Mu bigaragara umutekano muke n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi byagiye bigira ingaruka ku baturage bashakiraga amaramuko muri iki gihugu. Uyu ni Mukakarisa Immaculée, umugore wari usanzwe ukorera ubucuruzi buciriritse mu gihugu gituranyi cya Kongo. Aragendaga tugacuruza, niba tujanyeyo ibirayi tugacuruza, ibitunguru tugacuruza, n'ibindi bese byindi tugacuruza tugataha. Twakunguka tugatera imbere, abantu bacu bakagenda bagira ubugwingire. None buno kubera ndaho buno turuguhahira buno byagenze kuriya. Ndabupfa kwitayo ngo bakwemerere. Ngo gufunga. Icyakora bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze muri iyi mirenge bari bitabiriye inama babwiye Ijwi ry'Amerika uburyo bakajije ingamba zo gucunga umutekano birushijeho. Uyu ni Nzayisenga Jean Pierre, umukuru w'umudugudu wa Muti mu murenge wa Cyanzarwe. Mbega umuturage ni ijisho rya mugenzi we. Iyo tubonye umuntu udasanzwe turamubaza, twabura ibyangombwa tukamugeza ku nzego zibishinzwe zikamubaza, tukamenya havane hagana, tugacunga umutekano. Rusasa 12 irondora ryatangiye ku buryo ndabapfa kutumenera namu duhana amakuru n'ingabo tukayicunga umutekano. Ese mu mudugudu abifura mu murenge wa Bigesheho byifashe bite? Twecyo dukora dufite irondo ry'umwuga rikora buri munsi isaha ku isaha, tukagira ikayi mu mudugudu y'abinjira n'abasohoka. Ikayimenya umwe wese ushobora kuba yinjiye mu mudugudu kugira ngo dutahure ushobora kutwinjirira wari we wese, kugira ngo tuburizemo ibyaha n'imigambi abashaka gukora yo kutugeza ahantu habi.
iyo tubibonye kare tubimenyesha inzego tugasangira amakuru tukaba twabirizamo ya migambi yose mibi. Aha niho guverineri w'intara y'Uburengerazuba Dushimirimana Lambert yakomeje asaba abaturage baturiye imirenge uko ari 3 kugira amakenga ku bantu bagana tuduce batazwe. Ubundi uri kumbi ibi nibyo twavugaga, ubundi ugira amakenga kuko haba urujya n'uruza, hari abambuka badafite uburenganzira, hari abanyarwanda bambuka bajya hirya, hari n'abo hirya bashobora kuza ino bakaba bashobora kuba baduhungabanyiriza umutekano. Twababwiye rero kugira amakenga kugira ngo uwo babona batazi bagira amakenga bifuze kuba bamubaza ngo uragenzwa n'iki, uruwaye uturukaye. Yasabye kandi ko abaturage batekana mu bihe nk'ibi by'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Icyo tubasaba ni ukwizera umutekano dufite abawurinda, dufite uko u Rwanda ruhagaze, nibajya mu mirimo yabo bakora ibyo bagomba gukora, ariko nyine barebe n'izo n'abo bantu bagenda rimwe bashobora kuba batazi. Inzego zitandukanye kandi zakomeje zisaba abaturage baturiye uduce kwirinda kwambukiranya imipaka mu buryo butemewe n'amategeko kuko byabagiraho ingaruka zirimo izo guhanwa n'amategeko. Ibi biganiro by'abaturage n'abayobozi muri akarere ka Rubavu bibaye nyuma y'uko mu mpera z'umwaka ushize Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko nihongera kuba indi mbarutso imwe iturutse ku Rwanda azahita asaba inteko ishinga amategeko uruhushya agashoza intambara mu buryo bweruye ku Rwanda. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'amakuru yo mu biyaga bigari ni umwanya w'ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara. Mu Rwanda Denis Kazungu ukekwaho ibyaha byo kwica abakobwa 14 yarangiza akabata mu cyobo. Yari yaracukuye mu nzu ye, yongeye kwitaba urukiko aho yarezwe ibindi byaha by'inyongera. Hari undi mukobwa umurega kumusambanya ku gahato. Ubushinjacyaha bwasabye ko urwo rubanza ruregera indishyi rwahuzwa n'ibindi birego biregwa Kazungu. Kuri wa gatanu nibwo Kazungu yagombaga kuburana ibyaha byo gusambanya ku gahato uwo mukobwa. Mu mwaka ushize wa 2023 nibwo uhumvikanye inkuru y'ubwicanyi budasanzwe bwakoreye mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali, hishwe abakobwa 14. Ibyaha byose Kazungu arabyemera, akavuga ko abo yicaga yabazizaga ko bamuteye sida. Urubanza ruzaburanishwa mu mizi ku itariki ya 12 z'uku kwezi. Turacyari mu Rwanda, amatora ateganijwe muri icyo gihugu mu kwezi kwa 7 ku itariki ya 15 n'amatora y'umukuru w'igihugu. Hagati aho bamwe mu banyapolitiki batangiye gusaba ko urubuga rwa politiki rufungurwa, bifuza kwiyamamaza bakabikora nta nkomyi. Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri, aratanga inzira zanyurwamo kugira ngo urwo rubuga rufunguke. Inzira nta zindi, ni inzira ziteganywa n'itegeko nshinga, aho umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kwiyamamaza kuba perezida wa repubulika. Twe rero bikaba ari akarusho kuko turi n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ishyaka rya FPR. Ariko dufashe nkawe Bernard Ntaganda, kubera ifatwa n'ifungwa, kubera ibihano wahawe, biragaragara ko kugira ngo uzashobore kwiyamamaza bitazashoboka. Birashoboka cyane, nk'uko mpora mbivuga, muri politike bwitwa ejo. Muri politike hagomba ingufu za politike. Izo ngufu rero za politike ntabwo zatuma ko FPR yambuza kwiyamamaza. Icyo ni icya mbere. Tunagarutse ku mategeko, ariko nandika ibaruwa nandikira urukiko rukuru kugira ngo rumpanagureho ubusembwa. Byumvikana rero niba itegeko riteganya ko umuntu waba warafunzwe ari umunyapolitike hakaba ubusembwa, hateganya n'inzira y'amategeko y'uko ubwo busembwa bugomba guha. Ariko kandi kuba rutaranasubiza binagaragara ko wemeye ko ubusembwa babumpanaguyeho kuko nta n'icyo bwageze ruvuga.
iyo baruwa wanditse usaba ko baguhanaguraho ubusembwa wayanditse ryari? ufite ibihe bimenyetso ko abo wayandikiye bayibonye? bwana Venuste, iyo dufite icyo gihagararo ntabwo tuba dufata umwanya wo kuvuga ibintu nk'ibihuhwa. iyo baruwa rero twarayanditse, tuyandika mu mwaka w'2019, irahari. ariko nari nkubajije, ufite gihamya ko iyo baruwa yageze aho yagombaga kugera? urabizi mu mategeko cyangwa se mu buryo bwo kwandikirana, iyo ukoresheje ibaruwa aho igomba kujya bagushyiraho ikimenyetso ko ibaruwa bayibonye. ubwo rero ndayifite nicyo kimenyetso cy'uko urukuru rwabonye iyo baruwa, ndagifite uko byanditse ku ibaruwa nk'uko bigenda. Ibi byo gufungura urubuga rwa politiki bizakorwa nande? bizakorwa na perezida wa repubulika nk'uko umuvuga mu itangazo ryawe? bizakorwa n'ishyaka FPR riri ku butegetsi nk'uko urivuga? bizakorwa se n'inama y'igihugu ishinzwe gutegura amatora? ninde muri abo uko ari batatu uzakugeza ku byifuzo byawe? nk'uko natangiye mbivuga, hari uko itegeko nshinga ribasobanura. rero umuntu wese, umunyarwanda wese afite uruhare mu gufungura urwo rubuga rwa politiki. birumvikana ko hari abagomba gufata iya mbere, nkanjye nafashe iya mbere nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ishyaka rya FPR, nk'uko n'abandi banyapolitike batagavuga rumwe n'ishyaka rya FPR bafashe iya mbere mu gusaba FPR gufungura urubuga rwa politiki. byumvikane ko na FPR igomba kubigiramo. nerekanye ko perezida wa repubulika, kandi biranumvikana ko ari nawe ufite uruhare runini mu buyobozi bw'igihugu, cyane cyane ko binagaragara ko ishyaka abereye umuyobozi nawe ubwe afite uruhare rukomeye mu gufunga urubuga rwa politiki. byagiye bigaragara ko mu gihe cyose yagiye yiyamamaza, nabivuze, yagendaga yiyamamaza n'abanyapolitiki cyangwa se abakandida yagiye yihitiramo we n'ishyaka rye. niba abanyakandida nise abanyakandida bitwa ko ari abakandida b'abasamazuki, b'abakandida ubona badafite igihagararo cya politiki, b'abanyakandida ubona ko rwose badafite na rubanda babari inyuma. ngibyo ibyo twashingiyeho tuvuga ati umukuru w'igihugu nk'uko yagiye yiyamamaza akagenda agira intsinzi zitagira ikuzo. uravuga ko mu Rwanda nta rubuga rwa politiki ruhari. no kuba tuvugana wowe Ntaganda magingo aya, kuba uvuga icyo ushaka wiciye aho ngaho i Kigali, ugasohora amatangazo, ugahabwa ibiganiro ku maradiyo mpuzamahanga nk'iyi ngiyi muvugana y'Ijwi ry'Amerika, urundi rubuga ushaka ni ukujya kwiyamamaza bakakwemera ukaba umukandida ku mwanya mukuru w'igihugu. urakoze cyane. abanyamakuru bakunda gukora ikibazo, sinange gusa ikibaza ngo kubona umuntu avugira ku iradiyo mpuzamahanga ngo ubwo afite urubuga rwa politiki. none se bwana Venuste, ibi ndabikora ku kihe kiguzi? ku kiguzi cy'amaraso? ibi ndabikora ku kihe kiguzi? kiguzi cy'uko ushobora gufunga, kuko mu 2010 narafunzwe kubera ko natinze nyine kwiyamamaza hamwe na perezida Kagame. mu Rwanda rero urwa politiki ntabwo rufunguye, sinjye njyenyine ubivuga, yewe nta nubwo ari abanyapolitiki batavuga rumwe n'ishyaka rya FPR babivuga. na FPR ubwayo irabizi ko urubuga rwa politiki rufunzwe mu Rwanda kuva yafata ubutegetsi. Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imbera kuri, ndagushimiye ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. murakoze cyane bwana Venuste. nibutse ko amatora ateganije ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka ari amatora rusange mu Rwanda, arimo n'ay'umukuru w'igihugu. twandikiye ubuyobozi bw'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda dusaba ko basubiza bimwe mu bibazo bya Bernard Ntaganda bijyanye n'urubuga rwa politiki mu Rwanda. turacyategereje igisubizo. mu mujyi wa Kigali huzuye ikigo cyiswe Kigali Mental Health Referral Center kizajya cyita ku ndwara zo mu mutwe ku buryo bugezweho. inkuru irambuye i Kigali, Asumta Kaboyi.
ni ikigo giherereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Nubwo cyatashywe ku mugaragaro kuri wa gatatu, iyo uhatambagiye usanga kubaka bitararangira. Mu byumba abaganga bakiriramo abaje babagana uhabona ibikoresho by'ikoranabuhanga bizafasha kumenya neza uburwayi bunyuranye gufata mu mutwe. Ni ikigo kinini gikorera ahantu hisanzuye, ndetse hari n'aho bazajya bakirira abarwayi bazajya bamara igihe gito. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu mwaka wa 2018 bugaragaza ko mu banyarwanda 5 umwe bafite ikibazo cyo mu mutwe. Muganga Dinamo Ndacyayisenga uyobora iki kigo yabwijwe rya Amerika umwihariko kizanye. Tuzadutanga ubuvuzi tangwa n'inzobere haba ku miti n'ibikoresho, ariko by'umwihariko abantu tuzatuvura akaba ari abantu bataha. Tuzagumana abarwayi igihe gito gishoboka. Umuntu wese urwaye mu mutwe ntabwo cyagishinge hano ntabwo tuzagitanga. Ubu hari imiti igezweho myiza nakita nka troisième generation, aho tuzifashisha imiti imwe n'imwe itari ihari. Muganga Ndacyayisenga asobanura ko imiti iri vuriro rizatanga izafasha mu guhangana n'ibibazo byo mu mutwe byabaye karande. Ibi birimo nk'agahinda gakabije abantu baba bamaranye igihe kinini ariko byaranze gukira. Iri vuriro rizakira abarwayi bafite amikoro aciriritse kuko rizatanga serivisi no kubivuza bakoresheje mituweli. Ubushakashatsi bw'ikigo RBC bugaragaza ko mu bantu 100 bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe 5% aribo bagana amavuriro. Mukandutiye Patricia umujyanama mu by'ihungabana mu muryango wa Vega Gahozo usanzwe bita ku bibazo nk'ibi, avuga ko akurikije abarwayi babagana bigaragara ko abantu batarasobanukirwa n'ikibazo cy'ubuvuzi bwo mu mutwe. Haracyari ikibazo nyine, abantu ntago barabyumva neza 100% kuko umuntu ashobora kurwara malaria, ashobora kugira umuriro akakenera kumenya icyateye uwo muriro, ariko ku buzima bwo mu mutwe nubwo hari ibimenyetso abenshi bataramenya, ikikaba imbogamizi cy'uko abantu badashobora guhita bajya kwa muganga ku kimenyetso runaka kubera wenda amakuru badafite cyangwa kubyitiranya n'indi mpamvu iyo ari yo yose. Muganga Dinamo Ndacyayisenga yatubwiye bimwe mu bimenyetso bikwiye kukwereka ko wafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe. Hari ibimenyetso mpuruza rero bishobora kwereka umuntu ko cyangwa bishobora kukubwira ko umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe, aho twavuga wenda nko gutangira gutakaza ibitotsi, umuntu akumva afite agahinda, umuntu akumva afite umunabi, rimwe na rimwe atazi impamvu yabyo, cyangwa akumva atazi umujinya, akumva atazi inkomoko yawo, akagira ibintu abona, akarota inzozi mbi, akumva amajwi mabi. Hari n'ahandi ibindi bimenyetso bikunda kugaragara, nk'umuntu akaba atanywaga inzoga ukajya kubona ukabona atangiye kunywa inzoga kandi mu buryo bukabije, ukabona umuntu atangiye kujya mu biyobyabwenge. Akenshi abantu bo hanze babibona ari uko umuntu yatangiye kugaragaza ibimenyetso bibabangamiye. Bamwe mu bahuye n'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se bafite ababo baburwaye bagaragaza ko iyo badafashijwe hakiri kare bagera kwa muganga uburwayi bwarakomeye. Bwana Haragirimana Claver uyobora ishyirahamwe ry'abigeze kurwara mu mutwe n'abagifite ubu burwayi yizeye ko iki kigo kizunganira ibyari bisanzweho bikagabanya umubare w'abatabashaga kwivuza. Njyewe ikintu kinshimishije kuri bya bitaro, abantu benshi cyane batajyaga kwa muganga bagiye kujya bajyayo kubera ko akato nakubwiye ko mu bitaro bisanzwe bivura bagiye baratinyutse, noneho babonye ibitaro biri ku rwego rwabo bumva bishimiye. Bivuga ngo rero abantu barwaye abivuza nibo bakeya. Kubera iki ipfunwe baragira ngo icy'abaturanyi, ariko none biriya bitaro bigiye ku rwego rugendanye n'imyumvire y'abantu. Nta pfunwe, nta kimwe, wese azagira ikibazo agiye aparika imodoka ye bamufashe nimugoroba yitaye. Barije umuntu atinya kujya kwivuza akazaremba akanirukanka agasara nyine ibyo bitago. Iki kigo kizakira abafite uburwayi bwo mu mutwe cyuzuye gitwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 1. Ibi bitaro bije mu gihe raporo zitandukanye zigaragaza ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bigenda byiyongera mu banyarwanda umunsi ku munsi. Imibare yashyizwe hanze n'ibitaro bya Karayesi Ndera, ibitaro bikuru bisanzwe bizwiho kuvura indwara zo mu mutwe, bigaragaza ko hagati y'umwaka wa 2022 na 2023 byakiriye abantu 95,773 bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Hejuru ya 70% by'abagana ibi bitaro kandi ni urubyiruko, barimo abafite ibibazo bikomoka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nk'uko byagiye bigaragazwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha muri raporo zarwo. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko umwe muri bantu 5 bakuru hamwe n'umwe mu 10 mu bari munsi y'imyaka 18 abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Imyaka y'abayobozi b'ibihugu ku isi ikomeje guteza impaka z'urudaca cyane cyane mu bakiri bato bumva batabibonamo. Ku myaka 90 perezida wa Cameroon muri Afurika Paul Biya niwe mutegetsi ukuze kurusha abandi ku isi. Temistokle Mutijima. Ku myaka 90 perezida wa Cameroon Paul Biya niwe mutegetsi ushaje kurusha abandi ku isi. Ahubwo yari mu nama yahuje abategetsi ba Afurika n'Amerika mu mwaka washize, byabonekaga ko ari mu rujijo nk'utaza aho ari mu gihe umunyamabanga wamubwira ko abari aho bategereje ijambo rye. Ngiye kuvuga ubu ngubu hehe aho mwicaye. Bwana Biya amaze imyaka 40 ku butegetsi nyuma y'aho inteko nshingamategeko imwemereye ko yiyongeza indi manda ndetse agakuraho ingingo zigena umubare ntarengwa wa manda ku butegetsi. Ijwi rya Amerika yaganiriye n'abanyakameruni ariko amasura yabo twayahishe ku mpamvu z'umutekano. Iyo ategeka manda ze ebyiri ibyo nta kibazo, ariko nuko yagundiriye ubutegetsi niyo mpamvu agihari amaze imyaka 40. Ku myaka 86 Papa Francisco ntayoboye igihugu ariko ategeka abagatulika b'isi yose. Ese kuri we imyaka hari akarusha itanga? Ntekereza ko ari yego. Kuri we nashyiraho irengayobora kuko ari umutegetsi mu by'idini. Naho icyo muri Ekwateri ho nibwira ko imyaka itanga ubunararibonye abantu bakwifashisha bayobora abandi. Muri Colombia ho ntihagashyirwa imipaka ntarengwa ku myaka y'abategetsi gusa, yanagashyizweho no ku bajyanama babo. Umutegetsi w'ikirenga wa Irani Ali Khamenei ageze ku myaka 84. Niwe mutegetsi ukuze kurusha abandi mu burasirazuba bwo hagati, akaba ari ku butegetsi kuva mu 1989. Ikibazo si imyaka y'ubutegetsi, imitegekere niteje ikibazo. Isi y'ikinyejana cya 21 ni isi y'urubyiruko hamwe n'ubumenyi buriho uyu munsi. Urwo rubyiruko nirwo rugomba gukora ibintu by'ingenzi. Muri uyu mwaka wa 2024 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gutora umuperezida ukuze kurusha abandi bose babayeho. Ku munsi w'itora Perezida Biden azaba afite imyaka 81 kandi na Donald Trump ufite amahirwe menshi yo guhagararira ishyaka ry'abarepublikani azaba afite imyaka 78. Aba bombi bagiye bagaragaza ibimenyetso by'ubusaza. Perezida uriho ubu yifashisha ingazi y'amadarajya magufi cyane ngo abashe kwinjira muri Air Force One, indege perezida wa Amerika agendamo. Kandi mu biganiro atanga akenshi yifashisha udukaratasi twanditseho ibyo avuga mu rwego rwo kwirinda amakosa no kwibeshya mu mvugo. Ibyo byaterwa n'uburyo umuntu afungutse nuko yitwara ku bandi. Nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bwatangajwe na kaminuza ya Oxford, abategetsi bakuze cyane bagaragaza intege nkeya bashobora gutiza umurindi imyumvire mibi ku gusaza. Ariko kandi abategetsi bashaje nanone bashobora gutungurana bakagaragaza ko bagikomeye haba mu mutwe no ku mubiri byo kuba bakuzuza inshingano zabo. Nongero ko umukuru w'igihugu ufite imyaka mike ku isi ari uwa Equateur Daniel Noboa ufite imyaka 35 akurikirana na Capitaine Ibrahim Traoré wa Burkina Faso ufite imyaka 36. Ahantu dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: uburakari bw'ikibuno ntibumena intebe. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki. Maze rero mugire weekend nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Murakarama. Ndagashari kashirangabo kamazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago nibutsize amashuri maze mbyumva nkejo bamicumira gakene ko bahundu umugabo ye
n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika amakuru yihize rya Amerika amakuru y'impamu ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashira ngabo kamazima kano kuri